One last time. Everybody. Tipra Idol Season 2 ni winner Engka. Bloom's Mighty Ria! Let's welcome Bloom's Mighty Ria here on the stage. And Padi Odoro Bono Prize Yafana Bagai ang nunginahanay sini TTAAD sini habang ni CEM Sir Purnachandra Jamatiano. Nunginahanay sini sarna yang obus kang opana bagay sini winner no prize money with scrutiny chabi tay logiwo kaisa trophy and the scooty. So Toto Yabukhorwende, come on, please, everybody. Bloom's Mighty Ria, the winner of Tipra Idol Season 2. Odorowo. Belay ka hambay. Sing Tipra Idol Season 2 ni winner no. Sing prize yapari raka. Boni yagulo no padingay sing second. Sing Odorowo. First runners up, nothing Simalena, Taisinilena. First runners up, Nka. Any guesses? First runners up, Manka. Ananta Jamatia, come on, let's give him a round of applause. Bono, prize Yafana Bagayang, Numinahanai, Sini, Barumgrang, Shuhel de Burma, EM, ICA, Sports and Youth Affairs. Sing Jota Yafakorla neighbor, come on. Belay ka hambay. Bongka isini first runners up. 1 lakh rupees, kaisa trophy, logiwo. Boni yagulo 48-inch TV, botini manglaka piaba salini yagulo. Abo yafari zangnai boni thaniwo. And second runners up Takutai Buksong. Any guesses? Second runners up Boni Mungai. Ashmika Deberma. Come on, let's give her a round of applause. Bono prize yafana bagang nunginahanay sinibuskango. Sir Ravindra Deberma, EM Education. Bono nunginahanay buskango. Parising Joto no Yapakola ni Borni Bagay. Bongay second runners up. Tipra Idol Season 2. Belay ka hambay. And so, Odorowo. Sing taklay kebono kibilia. Tai koroni nonobo. Tai koroni nobo sing renai henino saitok laika TTAADC hapang no belai ka hambay maro. Kebono khasubalia. Top 5 contestant no je chukti je mansak jarati norokbo kaham no khlaika hanei borno je manmani yafalai nei Odorowo nungina hanai 4th position, Dinesh Jamatia. Come on, let's give him a round of applause. Bono prize Yafana Bagay. Bono prize Yafana Bagay. Ang nunginanay sini Borom Gnang Bishojit Koloy MLA. Bono ang kone yang osako dangso Paina Bagay. Tai boni prize money no bono Yafari na Bagay.
जों जत या खावलायनाय प्लिज जतनि बागिनो केवो खाता थिदि केवो जतननो जों खासबाया तैखै बरनो चुबाय रहनानि चाइटक लायखा बनि यागुलनो फादि नुइना हालायनाय सिनि बुसकांगो Nafuti Jamatia. Come on. 5th position. And Bono Tejana High Yapana Boyan Koina Hanai Sini TTAADC ni CEO IAS Sir CK Jamatiano and Koina Yango Dangso Buskang Panabagi, Tayo Price Panino Bono Yapari Nabagi. No Joton Nukana, Bono, St. Kevano, Yak Buksa Klailia Taklani. Salo. And Aba Haikino, Taklani, T-Pro Idol Season 2, sing Pythagoras.